abi ni so dili kumutingog no. Dili unta kumutingog pero kay murag kuangan man og dili mutingog murag kuangan ra jud og wala tong maadjong adlaw ninyong tanan. Lahi ra. Diba? So anyway, maadjong adlaw ninyong tanan. So ika third day na day karon sa pag-harvest sa humay. So usually jud mga duhang adlaw ra jud na mahuman na ang pag ani og ang pag-tracer, pero karon kay gamay ra man ang tawo, so medyo nadugayan jud sila no, murag hinay ra ang lihok kay murag upat ra man jud to sila. So for today's paniud to is gulay, akong gigisa nga gulay unsa tinabal parison sa mo jud ni sila. Tinabal nga mulmul kay o magsigit tag isda, sige tag karne na nabasa ta the other day, so dapat maiba na sad for today's video. No? So munang tinabal kay parison sa mo ang healthy og dili kayo healthy. Parison jud ning duha kay an ba yan murag pinatamis ba siyang klaseng ginisa kay gulay ba na ang kalabasan jud ana pinatamis nga kamo na gud basta kay lasa sa manjig sarap. Unsa parisan pod dato og kuwa nga bugas nga sinaksakan og kamuti, mo na ginaingon nga itadakimasu, and that's it. Mga unta, this is Miss Cynthia.